Kāsi no te urunga o te rōpū tōrangapū Māori ki te whare pāremata, wāhua tangata whenua, te whakamahinga o te reo Māori ki roto. Hei te tau hou, ka tutuki te whainga, kia haere ngātahi te reo Māori me te reo Pākehā i te wā kotahi. Mo te hauora, Tū mai. ki me ngā whānau Māori. Tū atu. My question is directed to the Associate Minister of Health. Te hōhā hoki. Is there a translation there or no? Ana, ka rongo I te reo Māori, te reo Pākehā, reo Māori, reo Pākehā, o taki hōhā anō hoki mātou ki te e pēra anō te āhuatanga o te rerenga o te kōrero. O tira ko te rongo pai, a te tau hou kia hui hui mai anō te whare, ka whai tapu tapu hou ngā me mapare mata pēra ki era e whakamahi ana I te rūnanga whakamana I te tiriti. They are a rich people. Hei rā nui. Mā tēnā ka tarea e rātau te areare a taringa atu ki te whakapākehatanga o te reo Māori I te wā kōrero tonu. Ki te whare etu nei, tēnā koe. I hari te mea ka noho tape pe te kōrero. Kona te mea nui kāmatu ko wā te tonu te honga I hehiana ki te rongo I te reo Māori e kōrero tiana I runga I ngā reo irirangi kāmatu mā te rorohiko. I tua atu I te reo Māori, me mōhio ngā kai whakapākeha ki te reo tōrangapū. To the Associate Minister of Education. Ki te hapa te kai whakamāori, kua taka ia ki te kōrero, he o te kotahi, he no te katoa. Hei tātou ururoa Flavel, ka ua ke ngā mahi a te tau tītoki. Greetings to the leaders of this initiative. I te timatanga, kei te kite atu I etahi paku hapa ka puta kaore kore. Kua pō kare ngā wai o te rotorua nui a kahumata momoe. I etahi wā kaore kore, ka kore te reo Pākehā e ki te taumata e tikana I ai ki o mātou whakaro. Ngāi ko te mea nui, ko te reo Māori, ka kōrero hi te whare pāremata. I nāenei e tāre ana te roanga atu o ngā whakamārama a te māngai o te whare. Te rohia tau kaupapa. Tino Cliff, te karere.